ke jotonai donai jotona ponai ni kapang kapsang ya payo ke ini ochong live bo my Facebook live ko ma payment karam ke bosi jemia hojagari last ni dino ke ha incident no himayo je ang kau sa ko sa interrupt ke man boye abro ani kapang ko ke chong ang sang sang chong ye kau tong thoi kama tong mon boy si joton no ta sa ka ma ke san man boye ma pem se ke mi a ho hang suye mutri thang ya hindi ke amo ha ma mi ke wa ha pon ai ni jibon no badi ke stage ro asu insan ke ma ma ya ko ani life ho ke first time san la jin from di ke ma tong ha au ko be ya chong bai chong no ba ai ni ko close friends ang bono personally tau kono hamyo bo ai ni ko kam poli skang si chong pal ore lei phemo ke ha poli mo ko ke ha respected bro ke ha elected member no sarai ho ang tino sani mole bosi bombai ang personally kono dusman ya in future bo chong kono dusman mo to man kau kunya ni politically chong maybe different mo yo ang tino ti pramothani oha bo to ba BJP ni oha abdi no mai arai ko chong bai phele ni krui abon bai na mono boy ni mutan si message din nai je kuno boro ngkhati le to amaya ke ঠিক আছে janjani ideology janjani interest abo to different moi ke bong ang je state chief minister ni je statement ni notoi kau mati sa mami ke chong ke ha hoja ke ha chini big festival aboro chini program o je chief minister honorable chief minister je babe chono riang rono bong hathani phaimodi ki samon boye ke ঠিক আছে chief minister bini khaphango hoito ba bong chongi sayang phono bini je samoni kauthai abo to khub chaya abo in future o chini boye khub chaya moyu abo no moisu samni abo kon masaw mami mole bong ekjon keha chief minister si tripura rajyo bini uklo bang ba media bibino state central ni IB bibino report taro maro to abon baye bombodima statement obike abo joto jaga no abo sai to kit maunai next generation to abo to sia next generation ro misawo abo jodi chong dia ro pathani ake painsi daro ami একটু লাইভ করে থাকছি abo dikhe ongano ye chomon wasi chong angro matam masaw ke tre thak au ke chong sob samoi no bokau chini maharaj samo chong khao kuila jati ulo pat chong ti pramothani kau ya maharaj ekjon chini raja hisabe bini boroni je projar no bini je lugor no samon kau chong sobse important de na mo kuila chong jati no tora na political no chong bisi tori khilau ni nai ke political to chong phainai thanai leader of phainai thanai abo jaga to permanent matai ha khabon boye chong bono mamsi nai chini jati ni identity chini jati ni culture chini language borono chong preserve khete nai chong masong nai abo chini history jeta skang chiyo je tomono abono ulta palta sakheu yang nai ke jeta boima abono se chong san nau khem boy no chong siane nau nai chong jo to thangha nai nau nai ebong ro sudu riang community ya tre chini indigenous community ro kono ek ke chong bodima ro protibad khene nau abong ke se tinio thik ase riang ni upora next otre ke ha community no huito babrang samayo abni ke bong যদি সেত্রে কেহা সেম ব্যক্তি নিয়া পর তে কেহা প্র আবদিকে যদি সাবনি সিকে চৌনো পর মিস গাইড কেমন দিকলাই থাকে আবন বাই চৌ বন খুব ঠিক না অনে নামে ব চিনি হিস্ট্রি
चीनी कल्चर चीनी आइडेंटिटी बनो जों गाहाम के सुरक्षित के प्रिजार्व के के जों जो तो थाहामावनाय एवं जो तो काउटिसानि दरकार आं अपील केओ आं रिक्वेस्ट केओ चीनी ब्रुनि जे एनजीओस रनको जो तो बनो वैसोगे चोंलाये बनो प्रतिबाद खेने बा विद्रो खिदी हानि दरकार से माउम के केहा चीनी चीफ मिनिस्टर केहा राज्यनि मुख्य अधिकार मुख्य व्यक्ति बुं सेबदिमा सातुं सिखे आबो कथिया आबन बाये आं आइनि क्लाहापा ताकुन फोरमको बनस सानिनायो जेताव जों चीनी तिब्रा साराव बांगा पॉलिटिकल ग्रुप जों दं पॉलिटिकल नि इंटरेस्ट जों दंलायो किंतु जातिनि साथेव जों गाव सायामबाय नोंतिनि जों आसु उफ्रावजाव जातिनि साथे सायामबाय न ताव जों विलेज काउंसिल इलेक्शन बजास पॉलिटिकल बासाया किंतु विलेज काउंसिल इलेक्शन जो दंबायसे पारा एलाका दंनाय रंबायसे आबरो बीजेपी खेलेबो दंयो तिब्रामा थापंयो कांग्रेस पंयो जेकुनो पार्टी ग्रुप सीपीएम पंयो पब्लिक स्पोनो चूज के स्पोनो प्लाई खेने अब पब्लिक नि पॉलिटिकल इज द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म आरो इबो अब पॉलिटिकल जे लीडर होनो संसारनिले पब्लिक मनबाय पब्लिक नि इंटरेस्ट से जों ट्रे इम्पोर्टेंट लाने आमनो जों पहिला जाति नो जाति कुरै के ब्रनि जो आं ब्रनि लीडर फाइन आमबे जाति से चिनी नंबर 1 जाति नो जों सिने नानाय एवं जों गाव हात अने नानाय जेकुनो समय जेकुनो ब्रो बदिमा गावरो साके जों गाव आके बनो सालेके अबसे चिबाय गाहामने इन फ्यूचर जों जतो गाहाम के दंगाय मेने आके जों ताव थाहा अने माने बाय जों जतो ब्रो मिलिए जों जे गाव सालाये जों खेलाय दङ आबो दिखिनो बिसकाउ को जों के मिसके चिनि बगे गाहामने आं बसिनो साने एसे गाव साननाया आरो बा आं लास्ट अफ बायदाव केहा साननि जमरे आं आइनि क्लाहापा आइनि पाल तांसं पाल बा आइनि क्लाहापा बहा आइनि ताकु ऑनरेबल एमएलए प्रमोद यांनो आं आइनि पर्सनली आं सानजुमले बुं आइनि फ्रेंड न दंनाय इन फ्यूचर अफ एवं बुंबाय आं कोनो पर्सनली सत्रुक्रुय इबा जों पॉलिटिकल डिफारेंट मयो आरो जों थालाये इसकाउ जों मा केलेनाय ब्रेकिं के चिनि साम गाहामनाय चिनि जाति मयो चिनि दफान बाय आबनो जों आबनि इंटरेस्ट थांनाय मोनबाय आंबो काबो जाते बुंबो चिनि जोंथो बर' जों फेलेयो उनलाफुरै जों जों फेलेयो चिनि बारासे चिनि कथिंनाय जोंबोये आसुना गावसानि बुंनो आइ खाफां गावना मासां गावसि पर्सनली फाइ पर्सनली कोनो सालायमियो बिबा बर' आं फाइसाय कोनो मोय पर्सनली कोनो सालायनो आरिबो आइनि खाव दंथ'या के बुंबाय बुंनो आं मोनो रिक्वेस्ट के आसुनो जतो नाय कोनो